mamela ngawo. Andithi nibhalele ngibhalele amakhamera. Okay nibhalele buka ke manje yenza buka manje uhlanzekile already ihlazo yazi ihlazo laqala ilele lokuthi umuntu omdala ethethetha na uthethe kuthetha uyabona manje buka manje ndingena egate yakho wena ilento enhleli la uyabona manje uthi uyenzani phambi kwabantu umuntu omdala ehlisa kanti uyaphi lo ngicela umlandela umntana umzise la uyabona uyenzani manje ulandela umntana umzise la kanti yini ukanje vele khulumana every day uyenza kanje vese usonje oh no so khuluma naye thina sedila naye ngathi ngibona ngale ndlela sikhuluma naye ekuya ke yini wena mntana nje woza la Kufanele ngimamela udoti. nathi Labafana abazekimi musi. yini uhambeza nana hlala la phansi hlala phansi yini Baba uyabhora shek. ngicela uhlale phansi nani okay hlala phansi usixelele ngifuna uunderstand lakho iside ngifuna uunderstand lakho iside sikuhlaza masenzana moleni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya lami igama ndingu LAVAWS pronounce lovers ngomkane abandaziyo banibiza ngoMr Nsokulayita mshanami well guys namhlanje sibhalele ngutata lana utata uthena ingcako naye la ekhaya nendodakazi yakhe ucele nje ukuthi Duyazi TV ngoba udla ngusibona lapha enkundleni zethu zokuxhumana sibhizi sinceda abantu wathi ngiyanicela Mr Lovers neDuyazi TV necrew yakho ngoba ngiyanithemba ukuthi ninganginceda kulesi sikhondla sendaba engibhekane naso ngoba kudala nithetha nendodakazi yami cha ayifuni unimamela kodwa ndiyacinga ukuthi xa khona nina mhlambe ningayenza nje kube ne different beat sathi ngawali wena Khudman thina singumabiza sabele la usibiza khona simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike sobona ukuthi sikuncedisa kanjani kule ndaba obhekane nayo Khudman lami kunjani ngiyaphila baba ngiyaphila nami Khulumani ngiya understand ukuthi besike sancokola kancane efonini before nizofika la ekhaya Khulumani yabo kodwa ngoba khona ama viewers asibhekelele la ukuthi Duyazi TV engathanda ukuthi nabo bebe part of this conversation yiko bengicelile Khulumani kwaseqaleni before slide ama camera ukuthi bengisacela nje ume kancane ukuthi unichazele kabanzi ngoludaba because ngathanda ukuthi mawungichazela lona because yabona sike sakhuluma lapha efonini kuningi bengisafuna ukuthi ngikubuze kona wena Khulumani lami yabo engenampendulo ngakhona engathanda ukuthi mhlambe singancokola ngako ngoba nansi nendodakazi yakho even though bekunzima ukuthi ephume nje lapha endlini kodwa ngoba sekalana kwamanje bengisacela nje ukuthi usho ukuthi uHulumani uzintroduce ukuthi igama ubani kwaye ke wayesibhalele namhlanje la eshowini yethu Duyazi TV igama lami nguVictor Ndlovu yebo kungakho ngicelile la ngoba ke ingane yami le ayingimameli ayisayi la sesikolweni Hayibo baba awungimameli uzongibhalela amakhamera sengisho labafana bayeza lapha ngesiza kuwe beze kuwe phambi wamntana ndini okay mntana ndini awume kancane samamela utama lakho mina nimamela ngawo andithi ngibhalele amakhamera okay nibhalele buka ke manje yenza buka manje uhlanzekile already ihlazo yazi ihlazo laqala ilele lokuthi umuntu omdala ethethetha na uthethe kuthetha uyabona manje buka manje ndingena egate yakho wena ilento enhleli la uyabona manje uthi uyenzani phambi kwabantu umuntu omdala ehlisa kanti uyaphi lo ngicela umlandela umntana umzise la uyabona uyenzani manje ulandela umntana umzise la kanti yini ukanje vele Khulumana every day uyenza kanje vese usonje oh no so khuluma naye thina sedila naye ngathi ngibona ngale ndlela sikhuluma naye ekuya ke yini wena mntana nje woza la Kufanele ngimamela udoti. nathi Labafana abazekimi musi. yini uhambeza nana hlala la phansi hlala phansi yini Baba uyabhora shek. ngicela uhlale phansi nani okay hlala phansi usixelele ngifuna uunderstand lakho iside ngifuna uunderstand lakho iside sikuhlaza masenzana Why baba ufuna ukungicontrol? okay uyacontrola my team Mama makekho. uphi umamakho U6 feet under. u6 feet under manje wena makucabanga umamakho okuzalayo uhappy ngalomsangano wenzayo uhappy ngokuthi ubhizi wenza kanje Ubaba lento le. ngoba uthi lento emntweni okuzalayo esiswami ehlisa umoya umuntu omdala ngiyacela awunohlala phansi sithethe nawe kakuhle okay sifuna ukuxazulula le ndaba mina ngifuna ukungizoyilungisa lana okay ngifuna uunderstand kwelathi side abami babakho lapha okay ngicela uhlale phansi ke sikhulume ngala bafana bakho abadla wena angithi badla wena ngeke nawe siswami mara uya understand ukuthi ubaba bakho uze wena nangihlaza ngani wena ngithela amakhamera okay hlala phansi ke sikutshela ukuthi why ukuthi kubuzisela amakhamera awunohlala phansi usunderstand why nishash ya sizokusheshela ke sisomdala ngithi wena sewushisho omdala mamela la ngicalele nona
Uyabona nje uyayazi iBhayibheli uyalifunda empilweni. Awufuni nokulazi. Kunevesi lapha eBhayibhelini ke ngoba ungalazi ungakazwani futhi. Ngizokutshela ke angithi ngiyakukhumbuza. Bathi hlonipha uyihlo nonyoko ukuza izinsuku zakho zande emhlabeni. Noma singayandanga. Noma zingandanga. Ngizobulandela umama. Uzobulandela umama. Yes. Mamela la nona utata wakho uyakuthanda yebo. That's why esibizile thina. Angithandi. Okay yini inkinga yini oshoda ngayo wena uzoyenze lento ukuthi disrespect umuntu omdala kanje Wayemele ngimhloniphe. ngoba uyakuzala. Uyangizala. Yebo besides ukuthi uyakuzala umuntu omdala kuwena and kumele umuntu ushonile akangizali. umuntu okuzalayo. Okay ubaba wakho lo. Ngaphandle kwakhe kuba ukho emhlabeni. Ngaphandle kamama kuba ngikho emhlabeni akusuba umama wakho wamithi so everything ngiyamenzela yonke into nje angicela konke nje ngiyamenzela ethi lokhu baba nayi mntana yenza so uyabo kodwa buka manje ziwayenza ngapha umuntu omdala abafana babuye begcine besilwa la ejaradini no umuntu omdala yintsha yazi ba kanje angazi ukuthi mhlambe basuke bebhema ama walker pipe or babhema yini lezi zinto zabo abazenza becabanga ukuthi so umuntu omdala ngingena egateini lakini yiloko ngila ngihleli lana ngifuna uzodila nawe ngoba uyaphela ngenda ukuthi uba nongilandayo balandele mina nothina ubaba balande wena yes labantu une future uzibona une future yini future nayo mhlambe ingubaba wakhe labantu yini enihlanganisayo ubona ukuthi izokwakha mangayazi akangiyeke okay mina ngicela ungixelele ke ngoba mina nami ake ngitshele why ungeke ungitshele ngizokuhlanga la kuma camera and manje labangani bakho mabebukele bazobona ngathi right uyahlazeka uya right uhlazeka angithi uyadelela angideleli and kube uya une respect uyabona abantu abanengqondo abadala uthetha ukuthini xa uthi singakulandaka kahle njengabantu abanengqondo caba thina sinangqondo fana naye lo muntu onilandile no sokulayitha thina ungazosiphaphela uyef no sokucima la makamera sikufaka iswazi usengumntana omncinci wena ingxaki yenu usenikhondema ilento ukuthi you have rights ungenama rights needs una how many years wena hayi wena nginaphi ngene egateini yakini ngila namhlanje lento ngila uqedile no ngisakunceda wena unenkinga nginankinga unenkinga nona uthe ufuna explain ufuna ukuhamba unobani lapha ekamela unobani la uyi1 ngizise la mamela la nana sizokulayitha thina ungazosiphaphela kanti inkinga yakho yini sikhuluma nawe ngeke uze uphakama sikhuluma nobaba wakho nisothi sathi kushiya ngithatha baba bakho noma ufuna nana right kodwa nso right kahle nje futhi no yini oyifisela yona empilweni okay woza la ngicela uzongitshela ngama plans wakho empilo at least ungcono woza la no ungafuni ize ngikusonze ngizokulayita mina ungazongiphaphela and ungafuni ngikudiscipline ngoba ngizogcina ngikudiscipline amafuna ngikudiscipline awuzela wena mnana sokulayitha thina ungazosiphaphela uhlale la phansi yini kanti ufuna size sikuncenga ufuna sikuthobele asinonto sokuthobela yona wena no sizokuhlaza ungcono uhlazeke zani lamanyala uhlaza ubabakho wena ngicabanga ukuthi ubabakho umhlazanga enough la kule strat wakho wokuvela wabuya la emhlabeni umadoctor babakho man baba ukanje lo muntu everyday uke wazama ukukhuluma nabo antu wakhe uyaphema lokho kuyaphema kubona nje ukuthi ukhunywe kumanje kukhulunywe kumanje ngithi uke wazama ukukhuluma nefamily yakhe mhlawumbe abo antu ukuthi bezama ukuzokhuluma naye abantu besifazane ngizame yonke into impela ngihlulekile ngiyeke ungakhombizela into hayi maybe mhlawumbe lingangisiza kodwa uyamuzwa ke yini into oyikhuluma no uyazi umuntu ongenandaba nawe ukwenzani uyakuyeka nje untantalaze ngilethela amakamera okulethela amakamera so ucabanga ukuthi akanandaba trend sibe famous wena ucabanga ukuthi asina thina abantu bamakamera ucabanga ukuthi asinamsebenzi okwenza sibhizi sizele wena la uzolandela mina la unamsebenzi asinamsebenzi umsebenzi ngihleli yiko ngihleli la kini ngoba ngizodisciplina wena impilo yakhe engena direction ngifuna ukuthi kusasa ube nekusasa eliqhakazile wena nona ngoba manje sewuzibona ngathi uyintombi ngitshele kusasa lami labafana nikhomplana abakho labafana and yazi bazokumithisa bekushiye uyinto nje bazokugulisa futhi yazi and yazi ukuthi ngife kusala bamnanda abafana uyamuzwa uthini wena nona kanti wayiso no kuyasangana lo angicabanga ukuthi right wena la into uyamuzwa uthini manje no akekho right lo muntu akalunganga lo mntwana uqale nini uba kanje akalunga lo muntu lo ngathi mina manje ngiyabheka maybe singaba labo 8 months kanje umama yena unesixesha elingakanani nishile emhlabeni achuthi ke ile 1 year a month one 1 year a month no yini awutshele mina okay ngoba ngifana nobhuti la kwena awusubhuti wakho okay ubhuti wami akafani nawe akwazi umbona ubhuti ofana nawe onembeko ohloniphayo ukuchela abantu nje abazenzelayo life njengawe uzoqala ngami ke ngizoba ngubhuti wakho ndithi yini wena nono yini uaffectwe ukuthi kushona umama mhlambe that's why leyo nto ngithanga next enjoy impilo yami wenje impilo yakho so ubona ngathi ne freedom
Yes, maye lobu 2K bakho kungena emqondweni. Lobu 2K bami. Ubani wathi ama 2K akumela ngehlonipho? Ngathi. Yeah. Mina ngiyazenzela. And mamela la no, do you know and believe ukuthi you when you are a future leader of this nation kusasa ungaba ngupresident Yes, kusasa future leader ningangicontrol. so control ngoba sifuna ukuthi ube leader right empilweni kusasa Aba leader right wena. ngi leader right that's why ngiyena namhlanje Yazi yazi zingaki intanga zakho engisebenzile ngazi ngentanga zakho awangicompare. no ngizama ukubonisa ukuthi zingaphi intanga zakho engiyifaka endleleni la emhlabeni yazi Right phela sakubongela. ngi right ungibongela ukuthi ngitheni Ukuthi angithuthoni yabalungisa. no kaloku ngizokulungisa mina ungangiphoka uyala ukuthi Ngizokuphi ngoba namhlanje ngihamba naye ngikushila ekhaya mama nami uyaphi? uyazi ukuthi ngizokusa kuphi ngizokusa la kunabontanga bakho abangahloniphi abantu abadala abazenzelayo nje kanje abazisa ubona umuntu omdala ekuvumela ukuthi uyohlala lapha ulala uyi1 so ubona ngathi sengabe mama lana ngiyazenzela kokwamama umama wakho uzakhele lo mina ngapho ehlisa umoya umuntu omdala siyacela mama siyacela umuntu omdala please baba siyacela baba siyacela baba siyacela no ehlisa umoya uyamkwatisa umuntu omdala uyamkwatisa manje ucabanga ukuthi yini leyo yenzayo ngikwatisa Tamala mngicela ehlisa umoya Tamala ngiyacela Tamala ngicela no mnyeke no inkinga masimlwisi angithi asifuna ukuthi size ngale energy yakhe manje uyabona uyasilwisa angifuni ukuthi size ngale energy yakhe Tamala abanenganile ngiyayithanda ngempela phathi that's why isibizile Tamala ngeke usibize yazi amanye amadoda Tamala ngele sibize abona inhliziyo yakho nayo angeke ithole uzozisola lona makakho noma lumuntu Tamala okay ngicela ihlale phansi Tamala ngiyacela inkinga ukuthi angithi yintsha le and manje umuntu yazi uma umlwisa naye vele siyilwa kuba ngathi ugalela ipetrol awuhlale phansi wena nona and yazi into angeke sibe siva ngawe wena ungumntana la kuthina akekho untanga wakho ukuthi sonke la akekho umntana ngeke sithi sikubonisa ngempilo ngoba ubaba wakho uphilile before wena wena uzoba happy umntana wakho mayefana nawe ephuma efane nawe kanje bene attitude efana nawe because le attitude yakho ingcolile yepha awuyiva leyo nto ngithi ufisa ukuba yini wena elife hayi ufuna ngibuza ngempilo yami ngingakubuza ngempilo yakho ngcono ubuze ubani ozokubuza umuntu ozongibuza ufile yes sisami uya understand kodwa wena nona ukuthi wonke umuntu ola emhlabeni makamdala kuwena ufana nobaba ufana nobhuti ufana nosisi kuwena and yonke into yokuxalela yona is because they've been there I've been on the stage mina ngeke ngaba kule stage okusona wena njengamanje ngasenze right phela makufika kahle empilweni right and manje ngizama ukuqondisa igwegwe because ngiyafuni uyabhema ama drugs noma ngiwabhema wami thengwa ngemali yami ubaba wakho njalo lo ngumzali wakho lona uya understand wena nona uya understand ukuthi umuntu okuzalayo lo awu understand ne yini ufuna siku understand ngempama sikulayide kancane uzobona ubuye umqondo uthi ukuhlize kancane because umsangano lento yenzayo isikole utema usasingena esikolweni lo muntu ugcina akasaya esikolweni ugrade 1 akasaya esikolweni ugrade 7 grade 7 ugrade 7 wena ni high school awukayifiki nje ukanje nothing manje una attitude ufunda thini no una attitude enukayo ongayazi ne high school funda mina ngithi ime ngidrive desk ngithi wena ubusy ngamakhamera udrive desk endaweni yokuthi ubeke incwadi phezulu kwedesk ubhale wena uyayidrive ngiyadrive ingxaki yakho ilapho ilento ukanje uDom ngizongenisa abafana ejaradeni abami labafana labo bafana khona belwele la ejaradeni la ngiphume ngizama ukuthi ngisize yena again no Maria uyanyanyisa wena uyabona ukuthi manje uzozisela utime izigebengu zakho la abantu amzisela lo mntana no sokulayida wena ungazophapha ngani ngiyeke no sikhuluma nawe ngeke sithi sikhulume nawe uphakama wami ngimamela udoti udoti yini yilento ni ubiza thina ngodoti no ehlisa umoya Tamala no uyadelela ngiyambona sikhuluma udoti thina masibhekile ukuthi wena mntana sokulayida sokucima la makhamera sokufaka impama njengamanje yini mhlambe ilama rights la nisanganisayo ekutshela ngathi value lama rights katoni usafunani long experience so wena uyini ucabanga uthemba ukuthi uzombophisa utama lakho mayekufaka iswazi 10,1 imali usa-under izandla zakho wena usa-under izandla zika timer wakho uyaphi ngoba sikhuluma nawe nifunani sifuna wena ukuthi sikusolve empilweni ngoba manje u-confused and u-lost awuna direction ngiyakubona mina ukuthi awuna direction ngibona namhlanje wena uyazi uNkulunkulu uzokushaya ngoswazi ngoba ungahloniphi uyihlo nonyo uNkulunkulu wena ngiyamazi mina ukushaya that's why ngilana ngiphila ukushaya kade kudinga ukuthi udeserve uswazi lo mntana
ufuna sicimele amakhamera sikuthi kubamba sikulayite kancane mara ngoba tema lami ngamusa endaweni zakhe kubona intanga bakhe abanamandla okufana naye. I think lingabe lisebenzele kahle asikusi la ngoba ke ngiyakuzwa ngathi no uzwa ngamadlebe wakho uzwa ngamadlebe wethu kodwa uzozwa ngathi la phambili la sikusakhona yes uzozwa ngathi ngicela uthathe lo mntana umfaka ungazosiphela ungazosiphela wena ungazothola kuphi ungazosijwayela wena. Yes ngicela uhlale la tema lami no ngifuna sikhulume kancinci before sihambe ngikucela mfake lapha ebhuthini lo mntana ndini ungamfaki nasekareni abantu abanje vele ngibafaka ebhuthini mina ngeke ngisambe nabo yazi umsize nokuthi engahambi ngekara lesihamba ngayo no tema lami yazi abantwana banje ngiyaxolisa manje umuntu omdala ukuthi experience lento experienceayo yabo ukuthi uzala ingane uzise emhlabeni itshela ukuthi izoba ne-future engcono yabo and ngiyacabanga ukuthi konke lokho kwenzayo wena time lami ubuye ucabanga ukuthi mhlambe uma emathuneni la ukhona engafila kanjani uyabona if ungabe so izolahlela izandi ingane uyabona because iyakudinga wena njengomzali as guidance kodwa ngoba labantwana ba these days time lami uthi uyabheka bayicalela ukuthi bona bazi kangcono uyayibona kwa list wena umuntu omdala uphilile before yena umzisa nje emhlabeni nayo kunama mistake owenzile empilweni obonayo ukuthi lapha yabe ngirong ukuthi bengisadla ubusha bami yabo kodwa ngoba manje sewumdala that's why uzama ukuthi umfake endleleni umuntu omdala kodwa into soyenza thina ngoba ubona simthatha kanje yo buku khaba kanjani awuzonya ngeke ezephume uzohlala nje lapha sihamba naye umuntu omdala ngiyacela manje if kuyakhonakala ukuthi mhlambe ungakwazi ukuthi ubusivakashela ngoba ngizile ubaba uthe uyasebenza Monday to Friday if uyasithola leso sikhathi esincinci umuntu omdala ngiyacela ukuthi usivakashele uzombona ukuthi uqhuba kanjani as time goes on because thina somthatha lamalanga until wena uthi so feel ngathi hayi sesingamdedela ilapha esomdedela khona umuntu omdala. I think lingahamba la limeze whatever imenza khona hayi ngila problem ngoba ngikhathele ngaye share khathele straight nabo dala ngiphuza labo makhelwana bami nje bayazi ngumuntu nje no ngivile ngiyazi ngibone masingena la egate ngizwe umakhelwane sithi let's ubalandele lihlanya ngiyacabanga ukuthi shoot vele bayamazi nabo ukuthi ngumntana osokolisayo bamazi bakhuluma ngaye nje igama lakhe nje ligcwele nje ebantwini nje semlonyeni umuntu nje ohlele semlonyeni yabantu no uyaphetha umuntu omdala mara hayi ungawari umuntu omdala mshiyele umyekelele la ezandleni zethu sokukhuluma okunye nokunye as time goes on ngazi ubaba ukuthi beka busy okungakanani okwamanje ukuthi ungasikhapha because bengithanda ukuthi ubaba ubone ukuthi siya kuphi nendawo at least wazi ukuthi nalapho kule disciplinary camp esimusa kuyona ikuphi nendawo ukuthi ungakwazi ukusivakashela each and every time awuthola ixesha. Ayishuthi ke ngakwenza lokho. Ungakwazi ukuthi uhambe nathi umuntu omdala. Uhambe nani. All right. Yebo ngakwazi ukuthi ngihambe lana ukuze lami ngikwazi ukuthi ayingane yami kuphi. Okay. No angakujabulela lokho umuntu omdala because engakufuni ukuthi kusasa ubuye sokhala because kuningi okungenzeka yabo emaka sesitapone sesistagini kanje kuningi okungenzeka umuntu omdala uyabona these days abantwana bayathathwa beyoreshwa belahla amaphathi wabo endaweni ezi different yabo so ngiyacabanga ukuthi lokho kunga affect na maso uyethu uyeva and yena ngoba ustabone manje akayazi ukuthi impilo kanjani uyazenzela nje ngokuba ubona ngathi yonke into right uyazenzela la ekhaya lo mntwana uyazenzela ngoba mina umuntu osebenzayo ohlele ngini yabo and uyafisa ukuthi eqhubeka sometimes ngithola vesa ke yima ngoba uthi grade 7 and usigogwane sikangaka esu grade 7 uyekile lesikolo uyekile lesikolo waba busy ngaba abafana lapho aka apply le high school mara ukuthi ehambe wayeka yena ngokwakhe wayeka yena wathi akafuni self wayala wathi cha so babhizi ngaba abafana bakhe lapho no umuntu omdala umuzwa bezongihlupha la eJaradini and manje into enginyanyisa yileyo umuntu omdala ukuthi sebeze befike lana bezokukhathaza eJaradini lakho because belwe bona bodwa la uyayibo kuzogcina sokuphuma isidumbu lana and wena uhlangene kodwa umuzi wakho lona yabo kanti ke lami ngizobafaka induku elilanga amampela ngimdala mpela lami nizazamuza no hayi umuntu omdala mina ngijabulela lokho uthi awuthathanga umthetho wayifakela ezandleni zakho umuntu omdala uyawacabanga ukuthi ubhalele thina ubona ukuthi singakunceda kule situation umuntu omdala ne and ngiyabonga ngako konke lokho angazi ubaba if akamind ngoba ngifuna ukuthi ushiye lamabhakethe wakho lana kanje ungathatha nje ungibuyiselele wona endlini umuntu omdala and then sizoshaya imoto sihambele. All right
Okay guys, ngoba niyabona sifikile lana khabo baba ubaba uyasho ukuthi ingane yamsokolisa nathi sizibonele ngokwethu because masifika lana sive ngabomakhelwane kwase-18 amakhelwane bayasho bathi asithembe Mr Lovers ngoba sibona wena lana ukuthi uzonceda ubaba kule situation yakhe. It's just that ngamcela ke umntana ukuthi akaphumele lana ngaphandle. Makaphumela bengafuni nokuthi ehlale nathi utime amakazama uqala ukuthi echaza ukuthi hayimo ngibhalele labo Mr Lovers ngoba kunenkinga kanjena ngifuna ukuthi sibonisane mntanami yena uvele uyaphakama ubheka le. So into soyenza njengamanje sithi uyazi TV make sure ukuthi umntana simbuyise endleleni. So somthatha simuse disciplinary camp la uzofunda khona inhlonipho kakuhle futhi ukuthi umuntu omdala usupportwa kanjani ngoba iBhayibheli liyasho abantu abadala lithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande emhlabeni. And le ntsha ngihlele ngiyibuza mangabe uyintsha ubukele njengamanje ngiyayibuza ukuthi mangahloniphi uyihlo nonyoko ucinga fana insuku zakho zizokwanda kanjani emhlabeni. That's why you see these days ubona intsha iphelela ko 35 years ko 40 years then seyashona. It's because abanayo le respect insuku zabo zisuke sezilimited ngoba bahloniphi abazali abantu ababazalayo. Akusho kona ukuthi umzali umuntu okuzalayo umuntu makamdala kuwena ufana nobaba uyafana nomama kuwena mangabe umdala kuwena uyafana nokuthi yakuzala lo muntu. But charity begins at home. Mangahloniphi la ekhaya uzohloniphe kanjani abanye abantu abangaphandle kwekhaya. Mangabe unenkinga ke mbukela lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on Uyazi TV .co.za ungalibali nokuthi sifollowishe inkundleni zethu zokuxhumana. Sikhona lapha ku TikTok sikhona ku Facebook we at Uyazi TV. Ungalibali ke mbukelo wami engikuthandayo ukuthi qofa subscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Uyazi TV. Ngithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Awuthatha